जेसेबांसिम इउपिपिएलआ बिजेपिजों क्ल'ज जागोन एसेबांसिम माखासे भटार्सफोरखौ बिथाङा गोजान खालामनायसो जागोन। जेब्लासिम बियो बिथांमोना बिजेपिखौ नागारा अब्लासिम बिथांमोना रायजो राजानि सापर्टखौ मोना। कंग्रेसआनो एबार क'क्राझारनि 1 नं लकसभा पार्लियामेन्टारि समस्तियाव देरहागोनाबो रोखा। आङो गिबिथारावनो कंग्रेस आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै खुलुमनाय जासिदों बयखौबो। नंगौ आङो बावहाय कंग्रेसनि टिकेट मोननांगौआ खोब गोब्राबमोन। आंनि पलिटिकेल केरियारावहाय मोनसे नेशनेल पार्टिनिफ्राय लकसभानि टिकेट मोननो थांनाया बे साधारन बाथ्रा नङा। गोबां नाजादों आरो जोंनि गेजेराव एसे सोलाय बेलायबो जायो, खारन बे जाखायो पार्टिया बयबो आंनो होबा हामगौ बेनो होबा हामगौ। दा बे हिसाबै मैया दाखालिनि जे स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं बावहाय आंनि नामा 1 नाम्बाराव थामहिनबा फ्राय फाइनालानो बुंजायो, डिक्लारल' खालामनांसिगौ। दा बे खौरांखौ मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आं आसा खालामदों आरो खावलायदों गासै बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौहाय सानै हयै अर्जननोबो थामहिनबा कंग्रेसनोबो कनसिडार खालामजायोबा होब्ला मोजां जागोन साननानै आं बयनिसिमबो खावलायग्रोनाय थाबाय। गुदियाव बाथ्राया बेनो 2019आवबोथ' आरो बेनि सिगाङावबो बिपिएफआथ' बे समाव सरकारावनो दङमोन नङा होमबा, आरो जोङो पिसिडिआर हिसाबै बे समाव गेलेदोंमोन, इउपिपिएल हिसाबै गेलेदोंमोन। दा बावहाय जोङो नुदों जे शक्तिशाली बिपिएफआबो शक्तिशाली इउपिपिएल पार्टियाबो नबकुमार सरनियाजोंनो जेननो गोनां जादों। दा दिनै बे साधारन मोनसे निर्दलीय बा मोनसे आन्चलिक दलानो जुदि बिपिएफखौ फेजेननानै इउपिपिएलखौ फेजेननानै देरहाबोनो हादोंबा बे क'क्राझार लकसभायाव दिनै बेयो कंग्रेससो नेशनेल पार्टि। दा बे हिसाबै आंहा खोब आसा दङ जे नबकुमार सरनियानि अर्थात अना बर'नि बिकल्प बेथ' देग्लाय होनो हानाय नंला। बे हिसाबै कंग्रेसआ बे मुहुर्तखौ मोननो हागौ होननानै आङो आसा खालामदों। नङा बेथ' बुंनाया गोरलै, बिथांमोनहा कंग्रेसखौ गिदों, खारन कंग्रेस भटारफ्रा खोब साइलेन्ट भटार्स बियो। खारना ओरैबायदि नोङो बर' रायजो राजाखौनो सिन्था खालामगोन 1 नाम्बारावहाय जेब्ला गरजना आन्दलन खालामदोंमोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै एबसुजों लोगोसे एनडिएफबिजों लोगोसे बे समाव बिपिएफनि नेताफ्रा बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्डआव आइएएस गैया, आइपिएस अफिसारफोर गैया, जेन बर' आइपिएस आइएएसफ्रा बिटिसिआव थानानै सासन खालामो। बिथाङाथ' बड'लेण्ड जाया होनदों आरो बिनि उनावबो बिथाङा दिनैहाय जेब्लानाखि बिथाङा कंग्रेसखौ नागारो आरो बिजेपिजों फैयो, बिजेपिजों खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा गले गले जोगार जाबाय थादों। आरो बेल' नङा, बिथाङा एखमबा आरएसएस जानानै बिथांमोनखौ खुलुमहैयो, एखमबा खृष्टान जानानै मिसनारिफोरखौ खुलुमहैयो। दा बेफोरबायदि नालायबोद थालायबोद बिथांनि माबाखौ माखासे आखुखौ नुयोबा जों मिथिबाय जे बिथाङा दिनै गावनि सायाव बिथाङा फोथायनाय गैया। बिपिएफआ जे ओरैबायदि पावारफुल मोनसे आन्चलिक पार्टि बिनि सायाव बिथाङा फोथायनाय गैया। थामहिनबा बिथाङा बेखौनो फोरमायदों दे सोरबा गोजौआव मोनसे पार्टिया जोंखौ स्पन्सर खालामाबा, नेशनेल पार्टिया जोंखौ अनाब्ला जोंहा बाहाय रोदा सुनो हाया। दा बेनो बिथांनि बेरखांनाय। दा बावहाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावहाय बेबायदि फोथायनाय गैया। फार्स्टनि इउपिपिएलनि खोथाखौ बुंदो दिनै। इउपिपिएलआथ' दिनै बिजेपिजों एलायन्सआव दङ। दिनै जेबायदि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमदनिफ्राय जे आसा खालामदोंमोन, प्रमदनिफ्राय जे भरसा खालामदोंमोन जे जोंनो उमुक नांगौ थुमुक नांगौ बायदि बायदि, दा प्रमदनि गासैबो सिगांनि आन्दलनाव बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनै बुंबाय थानाय बाथ्रा गासिबो मिसले गासिबो नंखाय। आरो बिथाङा गावनि आन्दलनखारिनि जे माखासे आखल आखु बे आखुथायखौ बिथाङा दिनैसिम लाखिनो हायाखै। बयबो रायजो राजाया बिथांखौ थगायसुला होननानै बुङो। बिथाङा मावनो हाया, बिथाङा सासे इम्परटेन्ट बर' लिडार, थामहिनबा बिथांखौ दिनै बड'लेण्डआवहाय गबिन्द चन्द्र राजा इरागदावजोंबो रुजुयो। दा बे थासारि एसेबांखि मदद दाहाथों बर' रायजो राजाफ्रा थामहिनबा ट्राइबेलफ्रा माइनरिटि मुस्लिमफ्रा बिजेपिनि फारसे एसेबो फोथायनाय गैया। जेसेबांसिम इउपिपिएलआ बिजेपिजों क्ल'ज जागोन एसेबांसिम माखासे भटार्सफोरखौ बिथाङा गोजान खालामनायसो जागोन। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ जे माइनरिटि मुस्लिम भटारफ्रा मालाबाबो बिजेपिजों आकर्षणिक जायो। दा बे खेत्रआव बोरै इउपिपिएलआ जेब्लासिम बियो बिथांमोना बिजेपिखौ नागारा अब्लासिम बिथांमोना रायजो राजानि सापर्टखौ मोना आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना नागारनोबो हाया। दा बेफोरबायदि डाइलेमायाव बिपिएफखौ नायोब्ला इउपिपिएलखौ नायोब्ला एक्सुवेलि दिनैनि बिकल्पआ कंग्रेसआनो, आरो कंग्रेसआनो एबार क'क्राझारनि 1 नं लकसभा पार्लियामेन्टारि समस्तियाव देरहागोनाबो रोखा जानानै दं। बर्तमान क'क्राझाराव कोने पार्टी लाभ करिब टिकेट যোৱাকালিৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ ডিচিশ্যন মতে আজি তাৰিখত क'क्राझार 1 नं
লোকসভা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সমষ্টিৰ গৌজনীয়া নাম 1 নম্বৰত আছে আৰু এইটো ফাইনেল হ'বলৈ গৈ আছে এইটো একেবাৰে 100% খাটাং কি আশা কৰে না আশা মানে এজ এ পাৰ্টি এজ এ পলিটিচিয়ান আমাৰ বহুত আশা আছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত BTCৰ যিটো অৱস্থা অসমৰ যিটো অৱস্থা ভাৰত দেশৰ যিটো অৱস্থা কংগ্ৰেছ যদি নাহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ খুব বিপদত আছে কাৰণ চাওক ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এটা দেশ সেই দেশটো কোনোবা সাউথ কোৰিয়াৰ লগত তুলনা দিয়া নাযায় কোনোবা জাপানৰ লগত তুলনা দিয়া নাযায় ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ এটা গোট খোৱা এটা ঠাই ইট ইজ লাইক এ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন ইয়াতে আছে বড়ো ইয়াতে আছে অনাবড়ো ইয়াতে আছে মুছলমান ইয়াতে আছে ৰাভা গাৰো বিভিন্ন ৰকমৰ এই গতিকে আমাৰ মেণ্টেলিটিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ মেণ্টেলিটি আমাৰ মেণ্টেলিটিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মেণ্টেলিটি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মেণ্টেলিটি সেইটো হ'ব লাগিব এই গতিকে আজিৰ তাৰিখ সেইটো নাই আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাধাৰণ মুখতে প্ৰেছৰ মুখ খুলিলে সেই মিয়াবিলাক বোলে খ্ৰীষ্টানবিলাক বোলে খুৰুনা নিচিনা ধ্বংস কৰিব সেইবোৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত হবা নহয় আৰু সেইটোৱে আজি পালন পোষণ কৰি আছে প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকি থাকি নিজৰ জাতিক পাহৰিবলৈ গৈ আছে BTC বাকী পাহৰিবলৈ গৈ আছে BTC বাকীৰ কাৰণে তেখেত কি কৈছিল ইমান দাঁতি কথাবোৰ কৈছিল সেই আন্দোলনৰ সময়ত যে মন্ত্ৰী বনাৰ কথাটো বাদ দিয়ক মই বড়োলেণ্ড পৃথক বড়োলেণ্ড নোপোৱালৈকে গাঁওবুঢ়াও নহ'ম সেইবিলাক কথাবোৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই কৈছে এই গতিকে ৰাইজৰ ৰাজা একেবাৰে UPPL মিছলীয়া পাৰ্টিৰ প্ৰতি কোনো আস্থা নাই আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াটো নিজকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে BPF নিজকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ এক্টিভিটিৰ পৰা আজি গম পায় কেতিয়াবা BJPৰ বি টিম কেতিয়াবা আমি কাকো নলৈ আমি অকলশৰীয়াকৈ এইবাৰ কেণ্ডিডেট দিব সেইটো কয় আৰু কেতিয়াবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত দিল্লীত কোনোবা RSS লিডাৰৰ লগ ধৰে সেইবিলাক পৰা কি বুজা যায় যে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া নিজৰ ষ্টাইলত তেখেত থিয় দিব পৰা নাই গোটেইবোৰক যদি চোৱা চিতা যদি তুলনামূলকত আনে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছ এইবাৰ বিকল্প কাৰণ নৱকুমাৰ চৰণী আৰু নাই অনাবড়ো ঢেউ ইয়াত নাই কংগ্ৰেছ ঢেউ লাহে লাহে উঠি আহিছে আৰু পূৰা আশা যে আমি এই মধ্যমত যদি গৈ থাকে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে এই লোকসভাৰ পৰা এই কিবা চিটৰ পৰা আমি জিকি যাব আপুনি কিবা ইংগিত পাইছে নেকি কেণ্ডিডেটৰ আমি ইংগিত নহয় আমি বহা হৈছে অলৰেডি ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছে যে কোকৰাঝাৰ 1 নং লোকসভা সমষ্টিত গজনে টিকেটটো পাব মোৰ পকেটত দি দিছে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ দিব ফৰ্মেলি এইটো দিব ফৰ্মেলি 13-14 মাজতে দি দিব এই ফেব্ৰুৱাৰী ৰাইজে কিয় ভোট দিব আপোনালোকে ৰাইজে কিয় ভোট নিদিব ৰাইজে BJPক কিয় ভোট দিব গেছৰ দাম বাঢ়িছে নহয় তেলৰ দাম বাঢ়িছে নহয় খাৱা খাদ্য দালি বালি ৰচুন পিঁয়াজ আধা মৰিচ কিনিবই নোৱাৰা গেছৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বাইক চলাবই নোৱাৰা যেনে তেনে কিবা দুখ লগাই পেলাই পইচা কাটে একবাৰে 15,000 একবাৰে 20,000 ক'ত পাব সেইটো চাকৰি বাকৰি নাই ল'ৰা ছোৱালী হিমন্ত কিয় ভোট দিব আমি মা দেউতাসকলে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা মোবাইলৰ পৰা আঁতৰিব সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে হে প্ৰভু সেই ল'ৰা কেতিয়া মোবাইলৰ পৰা আঁতৰিব সেইটোৱে বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ আগত কয় আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ হয় মই এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিম আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কৰা ইনফিল্ড দিম বুলেট দিম স্কুটি দিম সেইবিলাক এজন চিফ মিনিষ্টাৰৰ মুখত হবা হয় নেকি ল'ৰা ছোৱালী আজি স্কুটি চলাই গাড়ী চলাই এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা মা দেউতাই কেনেকৈ আঁতৰিব পাৰে সেইটো আমি চিন্তা